Non malom kachithang plup sakuri nang pipo pua men pen rata phan kachong thui akror alax ke en pen police ari deng kaching nang. Dipo police station ke parlo inut BJP klembang pi sang pi morning tipi Karbi Anglong rata phan sakuri nang pipo la pen entry tax get tender ki pia hut order nang pelong pipo pu pen lax aki ke en pe joy pi la pen government service ta nang pipo MLA atuma phan tangka pinang ji po men pen tangka lak atangka pangrum si amena asaya phansi khoros etsi apora hut sakuri pelong pi thek that penajok Mr. Sadhin Killing penajok Dipo police station along FIR pidam detlo. Laso lam hoya teng pen rai koma sai khiatum amina sai cheklem si sang pi muning tipi lapen Simeon terang alang litum bang hinia phan rai koma sai khiatum neping nang ponlo. Lapen alang litum aphan Dipo police station pen case register ponlo case number 57/23 section 406/420/34 IPC. Labang so case aputhak puthot Dipo judicial court along an sang pi muning tipi lapen Simeon terang atuma phan Dipo police station pen ponlo. Police atum judicial court ke pon po hut pherang ke atum athengno sangpi mun intipi ke hang kasar lang pen kaning jete kang Mr. Sadhin Killing aphan police arrest nang jil pen niliphan arleng ke thekachi potum niliphan nang likang nang pon lake ini nang pisung chot lesi niliphan nang pisung atuma phan ta nep ing nang et nang ji pusi hang taram tekang tangte alang li ke hang kataram arjuik tha. News report Karbi Anglong News Channel. Kheroni Forest Range atum pen Tata Mobile ihum ke plak tanga thengpi keneplong. Nijang Karbi Anglong Kheroni Southern Forest Range ing namrai kom saiki atum arwache clonify inkora hini arni ajo por patrolling damba mahut Tata Mobile ihum ke plak tanga thengpi neplong check. Non hejong sangti mohaldar atum pen kacharvo side doko ka phit pusitami Kheroni Southern Forest Range along Kibom Ranger in charge Harsing Kram sapen amina duty ka cheklem boya joksi ing namrai kom saiki atum pen patrolling ke dam apora hut lang chithing pen Tata Mobile ihum bang bomahut lang that amang along neplong check. Lapen Kheroni Southern Range Forest asai hem anvan detlo. Keneplong Tata Mobile number AS31C1152 lapen ke plak tanga thengpi se harua thengpi B1 side 80 ki bi doje. Lapen kado ka vea phai 120 piece lapen bajarador ke 60-70,000 atangka andam jipusi Forester 1 Susil Sarkar ahin pen pachinipon. Lapen non si official claim pon bom lang pusi birta ribdun long. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Hello, Adam. Nildun I insert ake hai internal issue report ateng pensionilitun arnivang patrolling dambam ateng siat tovita nildun patrolling damlo dambam hut lang sitting pen lang that amang mathu pevang towar long laso gari setong loglo angpre nilitun bang laso gari check mame log interrogation log mat thengpi do bang long loglo so thengpi bang niltum gari pen dak range office ram delo ji 70 to 80 kv la andui thengpi bang labang B1 si puri pot las marketing dilu bang ta 60 to 70,000 la andui as niltum bang non official process bang claim domlo official process tanglu blonde accurate plan ma kb do plan ma laso dhelu dui la ange niltum than tek non bang official process claim domlo thank you bang siharu B1 class puri ya bangso thinki gari kene bruna hot kang huwe ka bang kutum han ne kusum sinya dunong delo
Lagi niltum ta sini lo, latum ta penakan information dodo laso information at si niltum gari bang pu bang bom lo, pu bang sini lo si latum gari okoglang pare ingting sang aja latum kat julo latum pan bang neplong le delo. Ida non anda niltum bang laso kamar gari ma pima made inquiry bang lo niltum lo lah inquiry derapi made neplong pu bang niltum ta matado ar ne degi. Onat pensi so think ke bang. Lang sitting natu pensi lang that natu ang bom. Laso hutin niltum tobar lang sineplong. Anti-drugs awareness program aputhak Deitor Mini Stadium Moniram Langni Auditorium Hall Asai Hemalang Deitor Social Welfare Development Committee Atumpen Perang KMA Kang Nipon. Arunipai Inkorapho Arni 36 number Duarbaguri constituency Angkang Deitor Mini Stadium Afilalong Moniram Langni Auditorium Hall Asai Hemalang Deitor Social Welfare Development Committee Atumpen Perang KMA Kang Nipon. Labangso Perang KMA Kang Nipon along Kachitong Dun Lake Deitor Social Welfare Development Committee President Long Kibe, Deitor Social Welfare Development Committee Secretary Amoron Terang, Deitor VDP President Anderson Singh Narlapen Kethekidingatum Chetongdun. Labangso Perang KMA Kang Nipon Nangkoke Deitor Area Salom Anti-Drugs Awareness Program Kedeng Lake, Kevangja Porahuta Drugs Abangki Pavedet Nangji Kayason Thak Thaksi, Deitor Area Salom Ki Drugs Abangki Amenaman Tapa Pondet Nangji Pusi, Deitor Social Welfare Development Committee President Longki Bepen Ningjepon. Lapen ke lapu Deitor Social Welfare Development Committee Secretary Amoron Terang Pen Kaningjepon ke ME School Students Atum Mobile phone mate se palet ot kraya bangke chilang noda. Lapen apia po mate guardian atumta kachilang dona bangke akinang soddo binong pusi perangke thengno ningje pon pen klardak pen pachini. Dehori pen Elijang po Karbi Anglong News Channel. Ini itu Deitor Ahoba, Deitor Village Social Welfare and Development Committee Hinten. Seperti di posisi ini tu, lepas tu Deitor akan along rong nakep, rong kep, rong asar tu, lepas seran kep tu pen, itu cetong si, ini tu kepong kehidupan rakyat postu kami cu, kapaciti dia pan. Akan jadikan kejimumpon, ame itu kamu. Lepas rongkep, along itu, perum po atau mata, nagi to munsi, riso jangan to munsi, kese to munsi, ni tu labang soalan jadikan munsi. Ni tu nak dua kali labang soalan kemang angkang mong itu. Ni tu keja tu dan Presiden, Secretary, Vice President, members tu mana kita orang. Ni tu nasonsi separai pono, je Deitor loke drugs apa ke nang ni tusi ACB and pontang. Drugs ke nang ni tusi ni tu maslogan nak hang pontang. Nape kace cakalang ta kecak pono. Rasi lake ni tu mathalo, ni tu keceng si kikeng pon akan kamu, lepas ni kelo, lepas tu akan kamu kejoro kunhur, akan sungguh tu piji, setame, ni tu rong kep, rong asar dan seron kep, ni tu ajutan tengke, rong ajutan, kaya ajutan, lepas ni tu kecilan pet, lepas tu Deitor Social Welfare and Development Committee hingga. Ni tu kita songkon dia pansi. Langsung drag ni kita songkon dia pansi. Lepas kena dah songkon, kena dah songkon kita. Itu kita songkon si. Ni tu langsung orang pemilik pansi itu langsung dokon. Lepas si ni dihimpun. Lepas tu kalau kita tahu macam juru perpego, press media tu macam juru perpego, kebukaan tu tak. Nah ini yang perpego. Kalau mereka pansi. Langsung aking kam, langsung step in bonjol pansi, jadi himpun juga kacun dari bonjol. Tapi ni bilang ke, aku yo bontan itu first step ke.
Puloni angkang pi Holy Infant High School along HSLC asatlang ki ongdung pen kachepa unajok Puloni APHLC ame phupen karchodam. Aruni phai inkora pho arni non ke Karbi Anglong ta ke thekere dopik tanglo lason si ke Charlie along padun chot toidun chota chokchi apia posutame kache langdun kenangsot. Lason thak thaksi Puloni constituency ke parlo Pinigaon arong havar Holy Infant High School along penta pininga sengkana pharman kedam tangkep HSLC asatlang ba inkora sirkep Charlie somaratum pidunlo. Lapen ni phai inkora hini arni ang theke klang ponalong ba inkora sirkepen Crazer Cap student sa bangke first division chepa undunlo. Lapen bangkep student sa bangke second division an chepa un penajok. Principal Robert Tokbi lapen headmaster Sarhon Tokbi atumaphan APHLC asong pen kachoro mate karcho jai mek dengponlo. Puloni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Labangso school of han kemisen nang labangso kachirap chitu pen bangsi peneng bangke lang lituma school of bangke kemisen nang theklong ponlo. Asi ke bangyar ni sitamel am suse parent guardian lapen litum hawar along kachirap chitu do na bangke akenang chot pusini likat dok abe Puloni constituency hawar of han sitame alang litum han isi kachuni ripon padolo nili hen pen sitame. Asi elitum la kacharli asomara tuma phan elitum Puloni hawar non ke bangji ke barni la Puloni constituency hawar phan la metric satlang ki undun matum ana phana bangke nilitum karcho ame pado ponji pusi nilitum chingwai kono la bangso hawar ke thekere tum pen ka do pen chingba chingchai se la se la bangso arnia bangke kadok abe la Puloni constituency angkang la bangso ametric penengan income 2023 ki undunatum ana bangke la tarik thong kebarnia bangke hemrong ranglong bangsi ni marcho ponji pulo la se ala bangso melong karcho melong bangke la ki undunatum ana bangke ala bangso melong ni tum le tari suji ala bangso teng pen alang litum panil tum chuning ripon lo alang litum bang pen sin litum marcho pon posi. District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Sangti Mahaldar Sri Bimal Ingleng pen perang ke me ke phapon. Sangti Mahaldar Bimal Ingleng pen perang ke me ke phapon angkok alam the Kheroni Southern Range ke parlo Kheroni Sangti Mahal along KAC Forest Board Chairman Sarthik Ramsa alangli mena jungjung pen Sangti Mahal along Gundagiri tax ke endonason si gari ihu malong Pharo ke thom kalite pharo pho an ansi amena ajakong chepathe bor ipen Sangti agari ahum tinalong nayan nayok si tangka perung dundun. Lapen Sangti Mahaldara tuma phan tangka kirung dun pedo sojo pusi pini DPC ke asaya hemalong alangli press meet ke phapen lamthe chepaklangpon. Lapen Bimal Ingleng pen kaninje pontu aron re pen tangka nang kirung dun bor ia putha Kheroni police station along Forest Board Chairman Sarthik Ramsa phan FIR pidam etlo. Lapen la so case ta register etlo putha pherang ke tuma thengno thanpon. Tangte alangli Bimal Ingleng pherang ke tuma thengno kaninje pon alamle arju iklonang. News report Karbi Anglong News Channel. Amar Dr. Tuliram Hang Sarok ami ei voice record to ami share korim. Itu to amar final kotha etu. Aro ami বহুতো বিশ্বাস আছে আমার স্যার কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CM স্যার ডক্টর তুলিরাম রংহাং ই আমি যোৱা 23/5/2023 দিনা আমি সেন মহল আৰু পাব্লিক আমি গৈখিনি কাউন্সিলত আমি কমপ্লেইন লেটাৰ দিছিলো স্যাৰক স্যাৰে আমাৰ CM ডক্টর তুলিরাম স্যারে আমাক ওয়ার্ড দিছো সিঙ্গল ওয়ার্ড দিছো হি যদি ইলিগেল হয় ডাইরেক্ট অ্যাকশন ফাইনাল কৰিম বুলি আমাক ওয়ার্ড দিছে হেকাৰণে গুটে কাৰ্বি আংলং ৰাইজ খেৰনি ৰাইজ এতিয়া আমাৰ অপেক্ষা আছো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CM স্যার ডক্টর তুলিরাম ৰংহাং আপোনাকে সবে আশা কৰি আছো যোনটো ইলিগেল যোনটো দুজন হাৰসিং ৰামসা ই মানে নম্বৰ 1 কালেক্ট মানে টকা মানে কালেক্ট কৰা মানে
বহুত ফাল্টু দি কাম কৰা আৰু এইটো ৰেঞ্জাৰৰ কোৱালিটিয়ে নহয় কোনো ৰেঞ্জাৰ তাতে এনেকা পইচা কালেক্ট কৰা আমি জীৱনত দেখা নাই তাতে ইয়াৰ আগত ৰিচেণ্টলি ইয়াৰ আগত ৰেঞ্জাৰ আছে মনসিং টিছো আছে হিও এনেকা কালেকশ্যন নকৰে ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জাৰ চিকাৰিং হি আছে হি কেনে এইবিলাক কালেকশ্যন এইটো নকৰে জিনুন মতে কাম কৰে ভাল কাম কৰে আৰু ইয়াৰ আগত বেবিচন টকি ৰেঞ্জাৰ হৈছিলে সি ইমান ভাল কাম কৰে ৰাইজক কিমান সহায় কৰে কি ভালকৈ লিড কৰে তাৰপিছত চন্দ্ৰ সিং কিশো হি এতিয়া বৰ্তমান নাই হি ইমান ৰাইজৰ লগত ভাল ৰাইজৰ লগত বহুত সহায় সহযোগ কৰে ডিফু পুলিচ স্টেশন ওসি খুবুং আমিনা আসাই হেমালং ফেরাংকে মে কে ফাপন টংসেকট পেন ডিফু পুলিচ স্টেশন ওসি খুবুং পেন ফেরাংকে মে কে ফাপন আলাম থেপুথাক আরন রে পেন সাকুরি নাং পিপো লাপেন কার্বি আংলং টেক্স গেট কেলং জি অর্ডার আলো নাং পিপো পুপেন আরন রে পেন তাংকা কে জয় রাতাতুম আংনো পেন কি এনাবাং পি সাংপি মনিং টিপি পেন সিমিয়ন তেরাং আফান কেনেপ কাং নাং aputhak ferangke tum angno lamklar ki pipon labang so case FIR ki piabang pu Mr. Sadhin Kiling Dipu Police Station a case number 57/23 section 406/420/34 IPC kenep kangnang tang BJP claim bang pi sang pi muning tipi lapen simyan terang alang litumaphan pini Dipu Judicial Court anpon sini thomaphan remain en ponlo karju pater tokje phan lapen karju pater tokpen kenepji dolang ba avelo pusita ni thoma phisi chini po pusi OC khubung pen ferangkia tumaphan pachini news report Karbi Anglong news channel 2020 পৰা 23 লকে এই দুইজন মানুহ এইটো কম্পেনিয়নৰ পৰা আৰু কম্পেনিয়নৰ লগত কিছুমান ভিক্টিম আছে তিনজন আৰু বেলেগ বেলেগ হক আছে তেনেকৈ কৈছে কিন্তু বৰ্তমান আমি পোৱা নাই কিন্তু এই চাৰজন ওপৰৰ পৰা চাৰজনৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা কালেকশ্যন কৰিছে কালেকশ্যন মানে কিছুমান জবছ কাৰণে কাউন্সিল আণ্ডাৰত চাকৰি প্লাছ কিছুমান আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এণ্ট্ৰি টেক্স গেট আছে এণ্ট্ৰি টেক্স গেটত কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট দিম তেনেকৈ সৰু সৰু কিবা কাৰণে সিহঁতৰ পৰা পইচা লৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকে এজাৰ লিখামতে 1,79,70,000 কালেকশ্যন কৰিছোঁ বুলি আমি এজাৰ পাইছোঁ এই মানুহজন কাউন্সিলৰ CMৰ নাম লৈ বা MLA নাম লৈ তেনেকৈ পইচাবিলাক কালেকশ্যন কৰিছিলে আমি জানোমতে এনেকুৱা হৈছে কাৰণ কিন্তু অফিচিয়েলৰ পৰা তেওঁলোকে একো গমেই নাপায় ইটছ টোটেলি ফেক ফল্ছ বুলি কৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে মানুহবিলাক ফ্ৰড কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টেনশ্যন কৰি এইটো বস্তুটো কৰিছে ইহঁতৰ লগত আৰু থাকিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা মানুহ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাই যাব এইটো বৰ্তমান আমি ক'ব নোৱাৰে তাৰ কোনোবা ইনভলভ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিবা এটা ওলাই যাব পাৰে আপোনালোকে কেইদিনত বিচাৰিব ৰিমাণ্ডত আমি 3 দিন আমি বিচাৰিছোঁ ঘৰত কি বিচাৰে 2 দিন দি ঘৰত কথা যাব ঠিক আছে